Fabrika snova, Hollywood. Januar 1927. Šef Metro-Goldwyn-Mayera, Louis B. Mayer, ima problem. Sindikati su besni na moćnog filmskog producenta. Zahtevaju više para i pravo na udeo u firmi. Mayer ne želi da im da ni jedno ni drugo. On slučajno načuje razgovor među glumcima. Sanjaju o tome da postanu članovi jedne prave akademije umetnosti. Ali njihova želja nije realna, jer većina filmova snimljenih u to vreme je sve samo ne umetnost. Podstaknut tom željom glumaca, Mayer dolazi na ideju. Osnovaće filmsku akademiju. Njoj mogu da pripadaju svi producenti pod uslovom da nisu članovi sindikata. Nešto kasnije, zaista se osniva akademija i doživljava veliki uspeh. Cena članarine vrtoglavo raste. Svako želi da bude član. Svake godine organizuje se prestižna žurka, a onda je u MGM stigao predlog da se tokom žurke dodeljuju nagrade za najbolje glumačke role u filmovima. Mayeru se s početka nije dopala ta ideja, jer bi ga to puno koštalo. Upravo taj trošak je hteo da izbegne osnivanjem akademije. Iako nerado, ulaže prvih $500. Jedan dizajner MGM-a dobija nalog da napravi statuu. Tako je nastao pozlaćeni vitez na filmskoj traci. Prvi put je uručen 1929. godine i to u 12 kategorija. Sama dodela ne krije nikakva iznenađenja. Pobednici se znaju 3 meseca unapred. Zbog toga ceremonija traje samo 15 minuta, pa se gužva preseli za šank. Prve godine je za najbolje glumca proglašen Nemac Emil Jannings. Međutim, on nije primio nagradu jer je tada bio na putu ka kući. U to vreme statua još nema ime. Dobija ga tek 2 godine kasnije. Jedna bibliotekarka akademije u njoj prepoznaje rođaka. Izgleda kao moj ujak Oskar. I tako je kumovala najpoznatijem Oskaru. Sama ceremonija dodele dosta se promenila. Danas traje 4 sata, ima 30 kategorija, a i članovi sindikata imaju pravo da prisustvuju. Samo kad bi Louis B. Mayer to znao.